Unong mikmat barim ka Maulai constituency uba embalang simli menta kasni sejan kalai terik unai lur haringkat bat kinong kersan jong kilawan ban pinyoso no Shaka National People's Party laban kedo ba uba simli ubadai UMLA bat MDC barim ka Maulai ula job na ka United Democratic Party tiket haus nam arja khat lai bat ula rem no ha UMLA bamenta uba piti saukmi haus nam arja khat pram nagaliang uba emha dangshen ulamino na kaseng UDP bat menta ula pinyoso no Shaka NPP haringkat kinong kersan baro. Hadir masyarakat no masuk dua cikeman masuk penyau depan apa penuh berkuti dia dan kestimenan AMGS mengucapkan apa kebawah konstitusi. Bat habalan nasab bersama syaruf macam yang yosor ketereng coba dibuat dah. Kemudian jadi inisiatif kejungi. Ban berketok ya barang kisah kebenaran popular agak sikit. Bahkan urang respon di mana? Lalu nama pendam yang biasa, nama pendam ini National Polytechnic hanya civil engineering diploma. Walau kuat pada pendam dengan degree level root dari nama pegawai kerja besar nama dayo nama pada sebelah menteri kecuali dengan syabab buat agak advance examination lepas beres, pada join apa Arunachal. Andre nama kecil, kemudian kedua ia namanya Jepang Jepang, alhamdulillah sanggeno. Nama juga engineering college kepura aku kata apa? Bahawa mana mana dia dalam kemau, karena keluar pun saya Jepang engineering college seperti mendengar lalu jom kejalan full fledged engineering college. Bangga sokuman, nama Muslim, apa mana orang tadi, lapli ya, lapo yang malu ni dalam kapantai yang engineering college, kalau kita jalan. Lalu buat yang malu ni. Nadang dia cuma artakin, yo mau orang hadir lembut, sok file. Nomor bukan syarat nomor kelawan nak sebagai parti kedua NPP kemudian dia government. Ngalakan pun saya nampak yang berwarna-warni. Pada kamu hadut lagi, kali ke college kemudian, kalau peluangnya aku ni kemudian. Let's say pada Muslim, Chen and seshim yang animation, saya kekatan. Jangka degree, menuh pada ini, orang ini kesokan, komentar apa kejilan juga ini. Nilai yang kita sesuatu yang keniru kepada kawai dan cemedoi jadi sabla, alhamdulillah apa yang kita berpulih nak ini sekolah bahan kepada kejuni. Hal yang kita report dengan grand policy, policy, dengan grand role point kelas dengan tourism policy, entry kepada kita report. Doktor pukul head of the state, kamdan dengan satu orang dan ban bentang stam, ban semua. Ini kan kita lagi pencari orang bah. Berharga ini kita buat kita stam ban ini, bagai NPP jalan apa, ban nak berpah. Ini semua kita orang ini kentil. Dari NPP party, NPP family, kita bilang kumsiye jisem harga party jomi. But apa kesengap ini keren ini tu yang bah. Ba bah ilong MDC, ilong MLA. Balik, bagi pas, nak bertaruh pas nak di politeknik, hendak pas nak ke universiti, kebabon kira ukraw partai, kibabat kira sebesar partai. Kimdai ham itu berpas di Harvard University, di Oxford University, di Gunung University. Hendak pas nak Harvard University. Ibreu kepreston, Ibreu hampir sah kepreston. Tak Ibreu dibagiu, bagi Harvard University, kepala bagi kata Oxford dari Harvard University. Nangka kumbadong nado snap hatunda ispa ngatrai ketua kedai election kabak haddo kabak iyo yang absolute majority haga universiti Jombi nado hadiah jom ketua election man kepor kat kebawan kat kebejob kalong baik Sarkar coalition lane om in kasi
sorkan le khaulang bat mar ta daw ka ri jomi state jomi satin hoy habagale keleng kani ka state jomi ni eagle air so pair ha election but hakijik pe jonga balada nyinyo yung absolute majority ngadharay kakum bagayan kakum ba amha mene ngamar tatin hakini election arda apulai nyinyo yung absolute majority hakini election. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.